Maybe talk some. How did she get hurt? Is she fighting again? Again? So happy. Ủa tại thi là ra đôi bên đây. Ui, vừa có bữa rồi đây. Didi pula ya pe ko to ge di la na go yu glasa la ta na lo ha sa ta la ko na ha go na ta o mu ko pro ne la ta ta do